Yes, nongeye kubasuhuza mwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Ni amakuru n'ubundi yibanda ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa n'ibindi byose bigenda bigarukwaho cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari muri rusange ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru aremereye cyane ndibuze kukubwira agace M23 yamaze kwigarurira muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse amakuru aravuga ko M23 yamaze kugeza ibikoresho karahabutaka karundura hafi ya santere ya Walikale iri kubarizwamo abazalendo ndetse n'aba FARDC ndetse n'aba FDLR. Magingo yangaya M23 yamaze no kuba ifata ikibuga cy'indege cya Pinga gitoya kigwaho indege za aerodrome, ndetse amakuru aranavuga ko intare za Sarambwe zaba zageze n'ahitwa Kalembe, ndetse amakuru aranavuga ko agace ka Kashebere muri Masisi bamaze kuba badeployingamo izindi ntwaro zikaze. Mutera gatebe mbabwira amakuru y'urugamba ruremereye cyane ruri kubera muri Masisi ndetse na Walikale mu buryo urambuye. Ndaza kuva kuri ibyo ngibyo kandi ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Kabale muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Katana. Ahangaha hakomeje kurangwa n'ibitero bikaze. Abazalendo ndetse n'aba FDLR barashaka kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu bakacyambura M23, gusa ntabwo byabahiriye ku munsi w'ejo kuko barakubiswe mu buryo buteye ubwoba, binasiga intare za Sarambwe zongeye kugaragaza ko zishaka gucungira umutekano abaturage. Ndaza kukubwira ko kandi AFC M23 ntabwo yigeze yishimira na gato umushinga w'amasezerano y'amahoro yateguwe na Katari. Ni amasezerano yaragamije guhuza abanyekongo ndetse n'ubutegetsi, kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo magingo yangaya uburyo afata abo mu burasirazuba bwa Kongo abafata nk'abatari abanyekongo. Amasezerano rero yari mu bizigwaho ndetse bikaba byanashyirwaho amasezerano nyine agashyirwaho umukono, ariko magingo yangaya aya masezerano yakubise igihwereye. Ibi binari mu buryo bw'uko nyine imirwano iri buhite itangira mu buryo bweruye kuko nta yindi nzira ihari. Murabyuka urugamba rwo gufata umujyi wa Goma, murabyuka urugamba rwo gufata umujyi wa Bukavu. Navuga ko M23 igiye kubikora nk'uko yakoze muri ibi bice cyangwa yarwanye muri ibi bice, igiye kubikora Uvira ndetse na Walikale nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka. Ndaza kubwira iby'aya masezerano ndetse n'ingingo zikubiye muri aya masezerano. Ndaza kubwira umuhuro wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Martin Fayulu. Uyu Tshisekedi nubwo akomeje gutega amatwi Martin Fayulu, amakuru aravuga ko Tshisekedi yamwiyegereje kugira ngo atazamutera kudeta. Uyu Fayulu ndabibutsa ko ari we watsinze amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2018, ariko Tshisekedi akibirwa amajwi akaza gufata ubutegetsi. Uyu rero Fayulu amaze iminsi abwira Tshisekedi ko ari we watsinze, ahubwo akaba ari we uyoboye igihugu. Ibi byose ndaza kubikubwira, ndanakubwira rero ibikubiye mu masezerano y'igihugu cya Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri rusange. Ni ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bintu bikomeje kuvugisha benshi amangambure. Benshi banatangiye kuvuga ko intambara ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yaba igiye gusubukurwa cyangwa yaba igiye kongera kubura mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, kuko Katari magingo yangaya ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri rusange zamaze kugura 56% y'amabuye ya Alpha Mine yose acukurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uranabyibuka ko muri teritwari ya Walikale nanone hari ibindi birombe by'Abanyakanada bacukuramo amabuye y'agaciro, ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Lubumbashi, hariyo Abashinwa ndetse no mu bindi bice. Magingo yangaya rero Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zishobora kuba zigiye kujya mu ntambara y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bagahatana n'ibindi bigo by'Abashinwa n'Abanyamerika bicukura amabuye y'agaciro. Ibi byose ndaje mbyinjiremo nkubwire rero n'iby'amasezerano Katari na Leta Zunze Ubumwe
za yego Katari na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyine bamaze gusinya amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. 5 kuri 5 reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Reka tubagezaho amakuru ya mbere yizewe wacukumbuye kandi aturutse ku isoko. Ikaze. Reka munyemerere aya makuru nyahere mu gace M23 yamaze kwigarurira muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi bo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa M23 na Twirwaneho bamaze gufata agace ka Pinga ko muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo abarwanyi ba M23 babohoje aka gace ka Pinga gaherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Walikale iri kugenzurwa n'uruhande rwa leta. Magingo aya ngaya aha Pinga navuga ko ari wo mujyi mukuru w'ino teritwari ya Walikale, hakaba habarizwamo n'ikibuga gitoya cy'indege za Aerodrome. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu ikoreshwa cyangwa abarwanyi ba M23 bagaragaye bari gukoresha intwaro zikaze muri ibi bice bya Pinga, ndetse bari bafite imbunda zidasanzwe kuko magingo aya ngaya imbunda nto bari bafite yari yo mu bwoko bwa machine gun. Bivugwa ko izi mbunda arizo zabafashije gufata ino Pinga kuko ino Pinga iri muri Walikale. M23 yongeye kuyisubiza, bavuga ko ari intare za Sarambwe kandi bagambiriye gukuramo ibice byose. Hagati aho mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo M23 na AFC muri rusange bari bafashe aka gace ka Pinga, gusa baza kukikuramo ku mpamvu zo guha agaciro ibiganiro by'impande zombi hagati ya Kinshasa n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo byaberaga i Doha muri Katari. Ni ibiganiro amakuru avuga ko mu minsi 30 yari ishize byari birimo kuba, ariko M23 mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Kamena iza gukura intumwa zayo muri Katari. Ni nako Kinshasa yabigenjeje. Iyi Pinga mw'abantu mwe imaze iminsi ivugwa ko M23 iri mu mboni zayo kuko yari yabyijeje n'abaturage bo muri ino teritwari ya Walikale, ibabwira ko aka gace ka Pinga ikwiye kugafata ndetse n'ubundi buce bukomeye cyane igiye gukomerezamo urugamba. Magingo aya ngaya rero ifasha aka gace nyuma y'iminsi 3 ishyize abarwanyi babo muri no Walikale mu mujyi ndetse no mu gace ka Pinga baryamira amajanja yo kwirukana FARDC, ndetse banabigezeho. Batangaje ko bisubiza aka gace bagakuyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Ati twabanesheje, ati twabakubise turabahungisha, tubagabaho ibitero bikaze. Ndetse amakuru aranavuga ko mu duce tumwe na tumwe muri teritwari ya Masisi M23 yongeye kutwigarurira. Ni uduce twari turimo indiri y'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abazalendo, ndetse ku wa gatatu byanavugwaga ko abarwanyi ba M23 bakomeje kwisuganya bagera hafi mu bindi bice byo muri ino teritwari ya Masisi, kuko magingo aya ngaya ino Masisi yose M23 ntabwo irayifata. Ndetse amakuru aravuga ko agace yigaruriye gahana imbibi n'ino teritwari ya Walikale bamaze kuba bagira amajanja yo kuba bayigarurira nyuma yo gufata aka gace ka Pinga, ndetse agace bigaruriye muri Masisi gahana imbibi n'aka gace bigaruriye muri Pinga. Bivuze ko rero imirwano ishobora kubura n'ubundi yerekeza muri Masisi mu duce tutarabohorwa. Urugamba rwa Pinga amakuru avuga ko rutigeze rugora intare za Sarambwe kuko abasirikare barwana ku ruhande rwa leta bahise bahunga nyuma yo gukubitwa, abandi benshi bararaswa mu buryo buremereye cyane. Gusa umubare w'abarashwe muri bino bice byo kubohora aka gace ka Pinga ntabwo uramenyekana. Gusa ku ruhande rwa leta bakubitiwe muri aka gace barahunga, ntabwo rero bari kure kuko bakimara kuva muri ino Pinga bahungiye mu bindi bice birimo Kalembe, ndetse bandi bahungira muri Masisi. Gusa biravuga ko urugamba rwaba rugiye kubura muri ibi bice bya Masisi na Walikale. Gusa M23 nayo ivuga ko ino teritwari ya Walikale ari imwe muri teritwari z'ingenzi hano muri Kivu y'Amajyaruguru igomba gukuramo, ubundi igahita ishyira umucyo ku bice byose byo muri Walikale bikomeje kuberamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ndetse magingo aya ngaya amakuru aranavuga ko uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu, uyu ni umuyobozi wa zone ya 3 y'ingabo za leta ya Congo FARDC, ngo yamaze kugera i Beni. Magingo aya ngaya yamaze iminsi igera kuri 3 ahari gutegura urugamba. Yaturutse Kisangani ari gufatanya na guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta General Major Somo Kakule Evaristo.
uyu nguyu niwe wasimbuye General Major Nkuba Peter Cirumwami wiciye mu mirwano yabaye ibera mu gace ka Kashebere, yari imirwano M23 ishaka gufata mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake. Magingo ya ngaya amakuru anavuga ko uwitwa Masunzu yamaze gutegura abandi basirikare bo mu rwego rwo hejuru ndetse amaze iminsi abahata imyitozo amanywa nijoro kugira ngo baze kwirukana M23 muri ino Walikale. Nubwo urugamba rutoroshye ruri kubera muri ibi bice, gusa M23 ivuga ko izakomeza kurinda abaturage mu bice yigaruriye ndetse kugira ngo baburizemo ubugizi bwa nabi bwa Masunzu. Ndetse mu minsi ishize hari n'ibitero byagabwe mu Minembwe byongeye kuva Ikisangani. M23 ivuga ko ibi bitero bikomeje ikamara gufata Walikale yakongera gufata inzira zerekeza Ikisangani nk'uko mu minsi ishize yabigenjeje, ikaza kuva muri ibi bice kubera inzira y'ibiganiro yari irimo na Kinshasa byaberaga i Doha muri Katari mu kwezi kwa Mata ndetse na Werurwe. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo, Katana uyu munsi ni kuwa kangahe? Ni kuwa gatandatu. Katana kuva kuwa gatatu hari imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, no kuwa kane bararwanya, no kuwa gatanu, no ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Ariko nk'ihuriro ry'ingabo za leta byagiye byicurikiranye. Ubundi M23 yatangiraga igaba ibitero byo gusubiza inyuma, urumva, kuko hari abazalendo benshi na abagize coalition hano muri parike ya Kahuzi-Biega. Ese yo Katana, yego iyo Katana ni imwe ni kamwe mu duce twafashwe dufungurira amayira M23 yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Katana ubu kugeza ubu Katana ngaha hari Burundi wa muntu ifitwe na M23. M23 yahaciye ijya gufata ikibuga cy'indege, ariko ikajya kumva amakompori inyuma y'abarundi, iragaruka irongera irakiriyaringa. Ni ukuvuga ngo bamaze iminsi barwanira hano Katana, urumva, ariko M23 ikana bakubita inshuro. Kuwa gatatu bararwanye, nibwo habwaga igitero ni kuwa gatatu bahereye barwana, habwaga igitero cya mbere hano i Katana hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, buriya ni nacyo cya Bukavu. Ubwo rero biravugwa ko amakuru ava muri ibi bice aravuga ko coalition yakomeje gucungira hafi aha ngaha, nubwo M23 basubizaga inyuma. Ubwo bose hamwe FDLR, FDNB na Wazalendo atibagiye na FRDC basubijwe inyuma rugikubita, nyuma yaho bari batangiye gutera ibi bisasu ku birindiro by'abarwanyi bo muri M23 hano Katana. Ubwo rero humvisha urusaku rw'abaturage bariyo, humvisha urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, uduce turi hafi aho bagenda banahunga, urumva. Ariko abaturage na n'ubu baracyakuka imitima kubera ko bajya kumva bakumva haje agahenge, andi masaha kumva bararasanye, byabashobeye. Noneho ubwo aba coalition bari kuhunga berekeza mu bice bya parike y'igihugu ya Kahuzi-Biega. Aha ngaha ntabwo M23 irinjire ngo ikore amasuku, ngo ikore ama operation. Birahanga kandi abinjira muri izi parike ni benshi, uri kumva, bihangayikishije rero abaturage. So noneho M23 ziranga mu bice bya Katana n'aha za Kavumu werekeza Bukavu. Urebye icyo bari gukora ni amapatrouille, ntabwo bagikora amasuku. Biragaragara ko hatakiri ingabo nyinshi, ahubwo inyinshi zadeployinzwe mu bice byegereye Uvira, urumva. Ni nabo bamaze iminsi za Kamanyora, ariko bakabasanganyiriza hano za Nyangezi, za Uvira kugira ngo hatabaho icyuho. So mu by'ukuri umubare w'abasirikare ku ruhande rwa M23 ushobora kuba ari uri kuba ikibazo aha ngaha. Ubwo rero muri parike y'igihugu ya Kahuzi-Biega bari kwifatira M23 bakayicunga hano za Katana, bavuga ati ni bake, bakabarasa bagasanga ubuke bwabo. Harya ngo uburo bwinshi ntabwo ari bwo byara umusururu, bagasanga ubuke bwabo rwose ntabwo babuza gukora akazi. Bari kumva nuko bari kugwa mu ruzi barwitikize baba ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, niko twavuga. Aha rero ni muri teritwari ya Kabare na Maginga ya biracyavuga ko ngo abazalendo bamaze kuhagwa ni 19. Urumva, yego, hamaze gufatirwa ibikoresho byinshi hano Katana, urumva, imbunda nyinshi. Turacyakomeza kugenda dukurikirana n'iki kiri kuvugwa hano Katana, birarangira biti. Mbona amashini gana arizo ziganje mu zafashwe, ndabona batangaze 6, ariko buriya ntabwo, kuko amakuru twayakiriye mu masaha ashize menshi kandi hari yagikomeje urugamba. Yego, urugamba rwa rukirimo. Yego, saho gusa kuko nahitwa Rurambo hari kugeragezwa kugabwa ibitero bikaze, kuko hamaze iminsi hagaragaje
icyo abazalendo bamaze iminsi bahatinyira. Ahangaha Rurambo bari kuhatinya, ko wajya kumva ngo muzalendo nta kirwanya, bari kuhatinya kuko ibintu biri kuba ahangaha byabaciye intege, kuko amakuru araturuka hano ku ndondo ya Rurambo aravuga ko aha ni muri teritwari n'undi ya Uvira. Yego, amakuru aragaragaza ko uduce tugera kuri 3 ahangaha hari huzuyemo umuzalendo kabisa nyinshi, ku buryo bari bafite ibirindiro bigera kuri 3 bikaze, kandi yego kugeza ubwo bashinze ibirindiro navuga ko FDNB igisirikare cy'u Burundi nacyo cyaza kikavuga ko ibingibi ari byo bizashingirwaho barinda ino Uvira. Yego, byari ibirindiro bikaze pe, kuko zimwe mu ntwaro bahunganye Bukavu na za Kamanyora na za Nyangezi zose zirunze muri ibi bice. Yego, amakuru rero ava mu muhana w'abanyamulenge hano muri uyu muhana nyine uri kugenzurwa na Twirwaneho wa Rurambo. Yego, amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu aha ku ndondo ya Rurambo uduce tugera kuri 3 umwanzi ngo yamaze guhunga yagiye. yego, nkuko bisobanurwa na bamwe mu baturage batuye hano ku ndondo ya Rurambo, baravuga ko abazalendo ngo bahunze bakiruka nyuma y'uko bumvishe M23 na Twirwaneho batangiye kugera amajanja ino teritwari ya Uvira. yego, utu duce tugera kuri 3 twarimo ibirindiro bikomeye cyane by'abazalendo. nitwo rero ngo twaturukagamo abazalendo bakaza kugaba ibitero mu banyamurenge, yego, mu bice bitandukanye. abaduhaye amakuru bakomeje batubwira ko abazalendo nyuma y'uko bahunze bikanga ko M23 ishobora kubarasa mu buryo bukomeye cyane, kuko uwari umuyobozi mukuru wabo Generali Rukemata yari amaze kwicwa. Twagiye tubigarukaho. kwicwa kwe byatumye abazalendo n'ubundi bavuga ko cyangwa bigira inama yo kwiruka, kuko nta muyobozi bari bagifite ku rugamba. babonaga ko n'ubundi aha amajaga bashobora kuhakubitirwa nk'uko bakubitiwe ku ndondo ya Rurambo. yego, uyu nguyu amaze kuraswa, uyu wari uyoboye abazalendo General Rukemata amaze kuraswa yarakomeretse mu buryo bukomeye cyane. ahita yoherezwa mu bitaro by'ahitwa mu Ndegu, yego, muri Gatoke. aza kujya kuhavurirwa, ariko biza kurangira yitabye Imana mu buryo bukomeye, kuko yarashishijwe imbunda yo mu bwoko bwa mashini gani. urumva bwana Fagikainamura, ahubwo no kuba atarapfiriye ku rugamba navuga ko ari uriya gupfa rero ni ikintu gikomeye. Gupfa ni ibintu biza gutyo bashaka gukura satani mu mutima karokoka. rero mbere y'iki gitero cyarasuwemo uyu Rukemata, amakuru anavuga ko M23 na Twirwaneho bakomeje gufata uduce twinshi hano, cyane cyane mu duce twitwa Gahororo. amakuru aravuga ko aha Gahororo hashobora kuba hagiye kubera urugamba rukakaye. aha Gahororo ni mu birometero bike nanone uvuye ahangaha ku ndondo ya Rurambo. ni ibitero biri kugabwa byaturutse mu minsi yabanje. ni iminsi yari igeze kuri 3 yikurikiranya abazalendo bakomeje kugaba ibitero. gusa Twirwaneho na M23 bamaze kwirukana burundu abazalendo hano ku ndondo ya Rurambo. yego, kuko byifashe hano muri Uvira. ni muri Uvira, ni teritwari ya Uvira. yego, ubwo rero tuve ku makuru y'imirwano, urumva turebera hamwe n'andi aturuka mu gihugu cy'u Burundi. makingo yanga y'u Burundi se ko mbona abatavuga rumwe n'ubutegetsi basabye ko amatora ahagarara. ni amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yasabye ko amatora yahagarara hano mu gihugu cy'u Burundi. ese niyo mpamvu iri gutuma basaba ko hahagarikwa amatora? imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kuri ubu ikorera mu buhungiro niyo yasabye ko amatora y'abagize inteko nshingamategeko n'ay'abajyanama b'amakomine yakurwaho, ahubwo hakabaho ibiganiro bidaheza bihuriyemo abarundi bose nk'umuti ku bibazo iki gihugu gihanganye nabyo. ni itangazo ryashyizweho umukono n'abayobozi b'imitwe ya politiki ikorera mu buhungiro ariyo CFOR Arusha na CNARED Giriteka na MAP Burundi Buhire ndetse na CRN Ingeri y'urugamba.
ihagarariwe na Frederic Bamvuginyumvira yifuza ko amatora yakurwaho hakimakazwa ibiganiro. Muri iryo tangazo kandi ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi UA, iry'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC n'abafashije kugera ku masezerano ya Arusha basabwe gushyiraho akabo nabo kugira ngo habeho ibiganiro byahuza abanyapolitiki bose n'abandi badaharanira intebe ya politike kimwe n'abandi bose bafasha kugira ngo ibibazo biri mu gihugu bitorerwe umuti. Iyi mitwe ya politike kandi irasaba ibihugu by'amahanga ko byafasha kugira ngo imyanzuro y'urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba EACG yatangaje tariki 11 Ugushyingo 2021 ivuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza itari ikurikije amategeko yashyirwa mu bikorwa. Impamvu nyamukuru iyi mitwe ya politike impamvu nyamukuru nk'uko bigaragazwa ahangaha iyi mitwe ya politike ishingiraho isaba leta y'u Burundi guhagarika aya matora ahubwo hakaba ibiganiro ngo ni ukubera ko igihugu kirimo guca mu bihe bigoye cyane bishingiye ku bukungu na politike. Abayobozi baryo rero abayobozi b'ayo mashyaka uko ari ane atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bashyize umukono kuri iri tangazo, barimo uwitwa Chauveneur mu Rwengezo uyoboye CNL Ingeri ya Rugamba na Dr Jean Minani uyoboye CNRD Giriteka na Emery Igiraneza uyoboye MAP Burundi na Frederic Bamvuginyumvira uyoboye C4 Arusha ari nawe uhagarariye aya mashyaka yose avuga ko ayo matora nta gisubizo yazana mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibi biri kugenda bitangazwa. Hanyuma ikindi twavuga, Chad yihimbuye kuri Trump wakubiriye abaturage bayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, perezida wa Chad Marshal Mahamat Idriss Déby Itno yafashe icyemezo cyo gukumira Abanyamerika bashaka kujya mu gihugu cye mu rwego rwo kwimura kuri Donald Trump. Tariki ya 4 Kamena 2025 nibwo Donald Trump yashyize umukono ku iteka rikumira abanyamahanga baturuka mu bihugu 12 birimo 7 byo ku mugabane wa Afurika nka Chad, Repubulika Demokarasi ya Congo, Libya, Somalia, Guinea Equatoriale na Sudan. Trump yasobanuye ko yafashe iki cyemezo cyo kubungabunga umutekano wa Amerika kuko ngo byagaragaye ko aba banyamahanga badafite ibyangombwa ari bo bakora ubugizi bwa nabi nk'igitero cyagabwe kuri Boulder muri Colorado mu minsi ishize. Uyu mukuru w'igihugu yanavuze ko mu bihugu yafatiye ibyemezo harimo ibifite abantu benshi muri Afurika badafite ibyangombwa, cyane cyane abafite viza zacyuye igihe. Ibyanze rero ngo kuba banze ngo kuzihinduza ngo nibo baza gukora nibo baza gukora ibikorwa by'iterabwoba. Yego, perezida wa Chad Mahamat Idriss Déby Itno yasubije rero agira ati, nasabye guverinoma gufata icyemezo kijyanye n'ihame ryo kwihimura kuri Donald Trump, duhagarika Abanyamerika tubakuriraho na viza zabo. Uyu musirikare akanaba n'umukuru w'igihugu akanaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Chad yasobanuye ko Chad idakize nk'inshuti za Amerika zirimo Qatar, ariko ngo ifite inshingano yo kubungabunga agaciro n'ishema ryayo. Ati Chad indege ifite zo gutanga, ati nta ndege ifite zo gutanga, ati nta miliyari y'amadolari ifite yo gutanga, ariko ifite agaciro n'ishema. Hari ibindi bihugu rero bigera kuri 7 birimo Burundi, Sierra Leone, Togo nabyo byafatiwe ibyemezo nk'icya Chad. Na Kongo irimo. Yego, na Kongo irimo. Brazzaville, Kinshasa. Kongo Kinshasa. Urabyuka ko Trump yashinjije Tshisekedi kurekura abagizi ba nabi, abananiwe intagondwa zikaza
muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yego, mu gihugu cy'u Burundi ariko twari twibagiwe, ubonye ko igisirikare cy'u Burundi cyakoze ibara, hagaragajwe amafoto. Ubuze kumbwira niba bigishobotse ko misiyo mu by'ukuri bakiyikoze. Hari agace kahariya kitwa ngo ni Kinanira. Iryo ni ibara bakoze rwose. Hamaze iminsi habera imyitozo cyangwa se nabyita amahugurwa mu bijyanye no gukora ubutasi. Urumva igisirikare cy'u Burundi cyakimaze iminsi gikora amahugurwa, gitanga amahugurwa kuri abasirikare. Ibyo ni ibintu byiza bishimishije. Nabonye bari baranamanuye n'impuguke. Yego, ngo zibahugure. Ku wa kane tariki 5 nibwo ziriya ntasi zashoje aya mahugurwa y'amezi 6 zakoreraga hitwa nyine Kinanira. FDNB ikora ishyano ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X, ivuga ko ziriya ntasi ikizeho n'ifoto ye. Ivuga ko ziriya ntasi zayo nyuma yo guhabwa impamyabushobozi zasabwe gukoresha ubumenyi zahawe mu nyungu z'igihugu. Ariko ni intasi zirimo n'ab'igitsina gore wahoze bibona. Yego. Rero Uburundi cyakora nyuma y'uko bari abasirikare basoje amasomo bwahawe inkwenene ndetse bunanengwa gushyira hanze amafoto y'abatasi babwo, nyamara akazi bazakora gasanzwe ari ibanga. Byashoberanya bati se uyu muntu azaza kugutata umuzi bigende bite? Ze kumbwira aho baza gutuma. Mbona amafoto yabo yose yagiye hanze. Ubu uraje urebe. Hari abagiye kuyafata bayabike. Bajya bahora bayitegereza. Deja nubwo abangaba bagaragaye babasimbuza, ariko uwamubona wese yavuga ati uyu nguyu ni maneko. Ntabwo bigeze rwose bagira gutiye babitekerezaho ngo babiha agaciro. Kandi buri akazi k'ubutasi mbona bisa nkaho byambitse ubusa. Akazi k'ubutasi ndayishimiye. Akazi k'ubutasi ni akazi gakomeye cyane. Uruzi ko perezida w'Uburusiya, wenda ni naho tugiye guhita twerekeza, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wari uzwi yakoze akazi k'ubutasi imyaka 15 kandi ntawe ubizi. Ariko iki gihugu nahoze mbona ngo cyubuye ibitero kuri Ukraine, cyagabye ibitero bikaze. Byongeye gukaza umurego hano. Putin yarakaye cyane avuga ati Zelensky ndaguhitana wowe uri kumfata uko ntari. Ni imirwano yakajije umurego mu bitero bikomeye cyane biri kugabwa kuri iki gihugu cya Ukraine, aho biri kugabwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Kuva mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki ya 6 Kamena 2025 bw'ibitero byisukiranyaga kuri Ukraine bigabye mu duce turenga 5. Yego. Nk'uko amakuru bitangaza, ni uduce twagabwemo ibi bitero harimo gace ka Kyiv. Aha ni mu murwa mukuru ni Kiev. Yego, aha ni mu murwa mukuru w'iki gihugu nyine cya Ukraine, n'agace ka Ternopil, Tursk, Tergov n'utundi. Inkuru ikomeza ivuga ko Uburusiya mu kugaba ibi bitero bakoresheje indege zitagira abapilote zizwi nka drone ndetse na za misile zazo zirasa kure, kandi bakoresheje n'imbunda ziremereye cyane. Aya makuru akomeza avuga ko ibi bisasu byaraswaga muri utu duce byagwaga ku butaka bwatwo nk'ubushishi. Yego. Cyangwa imvura igwa nyinshi cyane yisukiranya. Ni ibisasu byazaga nyine bimyasa. Yego. Kugeza ubu ngubu rero Uburusiya bwongeye gukaza ibitero nyuma y'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin agiranye ikiganiro na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akamutangariza ko igihugu cye cy'Uburusiya cyiteguye kwihorera ku gitero Ukraine yerutse kugaba kuri iki gihugu cy'Uburusiya mu cyumweru gishize. Ni igitero cyasize gisenye imbunda, gisenye rero ibibunda biremereye cyane by'Uburusiya birimo n'ibya kirimbuzi ndetse n'indege zitagira abadreve z'intambara zirenga 40. Uburusiya rero bwihimuraga niko navuga. Yes, umuryango uharanira amahoro witiriwe Bill Clinton wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanenze ubutabera bwa Congo burangwa n'itabwa muri yombi ridafite ishingiro, gufunga abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gutinza imanza z'abafungwa. Uyu muryango wasohoye itangazo rinenga buriya butabera nyuma y'urupfu rwa Lieutenant General Shabani Sikatenda wapfuye ku ya 4 Kamena 2025.
aguye mu bitaro bya gisirikare byo muri Camp Chachi i Kinshasa. Uyu muryango utangaza ko impamvu zitabwa muri yombi rye ryabaye mu Kwakira umwaka wa 2023 muri rusange zitazwi n'abaturage, ariko ukavuga ko zishobora kuba zifitanye isano n'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Congo. Umuryango wa Bill Clinton uharanira amahoro ukomeza kunenga itabwa muri yombi ridafite impamvu, gutunga abantu mu buryo butemewe no gutinza imanza bikorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Wanagaragaje impungenge ko ibi bibazo ari byo bituma abantu bapfira mu magereza buri munsi, usaba ko hakorwa iperereza rigamije kumenya ukuri ku rupfu rw'uriya mujenerali. FBCP yasabye kandi ko imanza zihutishwa igihe abafungwa by'agateganyo bamara kikanozwa ndetse hakanacibwa burundu za gereza zibanga. Mu kugerageza cyangwa se mu kugaragaza ibitagenda neza, hanatanzwe urugero ku rubanza Gisele Nebale Busima aregamo bamwe mu bayobozi bakomeye mu nzego za politiki n'umutekano za Congo, barimo Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya Katembwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Christian Okundaiweli. Uyu mudamu ufite ubwenegihugu bwa Amerika ashinja bariya bombi kumuta muri yombi no kumufunga mu buryo butemewe n'amategeko, ibitesha agaciro amahame y'igihugu cyakabaye kigendera ku mategeko. Umwunganizi we mu mategeko Maître René Saint-Fort we yamagana ibikorwa byakozwe binyuranyije n'inzira z'amategeko, akanagaragaza ko ibyemezo byafatiwe umukiriya we bidafite ishingiro mu mategeko. Yitwa Martin Fayulu yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuganira n'abahagarariye amadini n'amatorero hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane za Kiliziya Katolika ndetse na za Anglikani. Uyu Martin Fayulu yasanze Perezida Tshisekedi mu biro bye ku itariki ya 5 Kamena 2025 nk'uko yari aherutse kubiteguza ko bazaganira mu buryo bazifatanya mu kurwanya ibibazo byose bibangamiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane intambara imaze kuyogoza uburasirazuba bwa Kongo. Guhura kw'abanyapolitike bombi byabaye mu ihuriro rya Lamuka rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byatunguranye rero kuko basanzwe badacana uwaka, murabyibuka uyu Fayulu na Tshisekedi. Ibi rero byaturutse ku kudahuza ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera za 2018. Uyu Martin Fayulu n'ubu aracyashimangira ko ari we watsinze amatora kandi ari we perezida watowe n'abanyekongo, nubwo Tshisekedi amaze imyaka igera kuri 7 ku butegetsi. Ubwo Martin Fayulu wari uherekejwe n'abayobozi bo mu ishyaka rye rya SD yinjiraga mu biro by'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi, cyari ikimenyetso kigaragaza ubwiyunge mbere y'uko batangira ikiganiro cyo gusasa inzobe. Nyuma y'amasaha agera kuri 2 aganira na Perezida Tshisekedi, uyu Martin Fayulu yasobanuriye abanyamakuru ko yabwiye Perezida Tshisekedi ko bakeneye guhurira mu biganiro bihuza abenegihugu, kandi ko umuntu uzabyitabira azaba ngatanze umusanzu ukomeye cyane mu gushyigikira gushaka ituze muri iki gihugu. Yagize ati igihugu cyacu kiri mu bibazo bikomeye cyane, ati twatewe impande zose, ati twaratewe mu buryo bukomeye cyane, ati dukeneye inkunga ubumwe mu rwego rw'igihugu. Ati naje kubwira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ati nta bisubizo 36 bihari dukeneye, ati igihari no guhurira mu biganiro by'abenegihugu, ati kandi umuntu uzaza azaba akunda igihugu. Inama y'abepiskopi Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Senko n'iya Anglikani ACC mu ntangiriro za 2025 nibwo batangije gahunda ihuriweho igamije guhuza abanyekongo bose kugira ngo bafatanye mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bibangamiye igihugu cyabo. Iyi Senko na ACC byanaganiriye n'ababa mu gihugu, aba mu mahanga ndetse n'abayobozi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Bashimangira ko kugira ngo ibisubizo biboneke mu burasirazuba bwa Kongo no mu gihugu bizasaba ko hatagira umunyekongo uhezwa n'umwe,
gusa Tshisekedi akomeje guheza uyu mutwe wa M23. Uyu Martin Fayulu yanagaragaje ko yifuza ko Senko na ACC byayobora ibiganiro by'abenegihugu, asaba Tshisekedi guhura n'abahagarariye aya madini n'amatorero. Ati namusabye gukora ibishoboka byose kugira ngo aganire na Senko ndetse na ACC kugira ngo baganire kuri gahunda batangije. Ubwo rero Martin Fayulu yatangazaga ko ashaka guhura na Perezida Tshisekedi, hari amakuru yahwihwiswaga avuga ko ashaka kuyobora guverinoma nshya ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa yabwiye abanyamakuru ati ibyo ntibyaba hataba ibiganiro ati imbarutso y'ibiganiro ni uruzinduko Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 ari kugirira mu mujyi wa Goma kuva mu kwezi gushize, aho akomeje kuganira nabo mu byiciro bitandukanye mu buryo amahoro yaboneka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguyu rero Martin Fayulu ahanini cyari kimuzanye Kinshasa cyari ukushishikariza Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko yaganira n'abanyekongo bose nta n'umwe aheje, kugira ngo ikibazo kirandurwe burundu cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu gihugu muri rusange. Nubwo rero Kinshasa isabwa kuganira na M23 n'abanyagihugu muri rusange, gusa ibiganiro byaberaga muri Katari byamaze gukubita igihuhereye. Intumwa za M23 zari zitabiriye ibi biganiro tayari zamaze kwigarukira hano mu burasirazuba bwa Kongo. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakuye intumwa zayo mu biganiro by'amahoro byaberaga i Doha muri Katari. Intumwa zari ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho wa M23 Benjamin Bonima yageze i Doha mu ntangiriro za Gicurasi 2025 kugira ngo aganire na leta ya Kinshasa. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko uyu Bonima n'abagenzi be basubiye i Goma mu ntangiriro z'iki cyumweru nyuma yo guhamagarwa n'ubuyobozi bukuru bw'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo riyobowe na Kone Nanga. Ntacyo AFC M23 cyangwa leta ya Kinshasa barabitangaza kuri iki cyemezo cyo kuva mu biganiro, gusa hari amakuru avuga ko impande zombi zananiwe kumvikana na gato. Igikomeye ni uko AFC M23 na leta ya Kinshasa kutumvikana ngari ukubera Kinshasa ngo itigeze yubahiriza amasezerano y'amahoro ndetse n'amasezerano yagiranye na M23, kuko M23 yasabwaga kuva mu bice iri kugenzura mu rwego rwo kwerekana ko ishaka amahoro. Mu ntangiriro za Mata yavuye mu mujyi wa Walikale no mu bice biwukikije uno mujyi. Iri huriro rero ryo ryasabye Kinshasa ko urutonde rw'abantu bagera kuri 700 bafunze bakekwaho gukorana na M23 basabye Kinshasa ko babafungura. Mu gusubiza, Kinshasa yafunguye 3 nanone ntabwo bari ku rutonde. Rero byashimangiraga ko Kinshasa ishaka kuyobya uburare. Ikinyamakuru Africa Intelligence kuri tariki ya 15 Gicurasi 2025 nibwo batangaje ko Katari yizeraga ko impande zombi zari kuganira ku masezerano y'ibanze tariki ya 10 Gicurasi, ariko biranga biba ngombwa ko ibiganiro biza gukomeza ko Kinshasa itari ishyigikiye inzira y'ibiganiro. M23 imaze iminsi ica amarenga ko yakumvikana leta ya Kinshasa, ariko Kinshasa ntibyemere kuko urugamba bisa nkaho rugiye gukara nyuma y'uko ibiganiro bikubise igihuhereye byaberaga muri Katari. Biranavuga ko M23 ishaka gufata umujyi wa Pinga muri Walikale. Katari yatangiye guhuza impande zombi muri Werurwe 2025 mu mpera za Mata, bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza, gusa ntacyo byigeze bigeraho kuko bitewe n'ubushotoranyi by'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Kinshasa, ibitero byakomeje kwiyongera mu birindiro bya M23. Biba ngombwa ko ibitero bikomeza ndetse bikomeza no gufata indi ntera. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ikorera mu mujyi wa Beni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa General Major Evariste Somo Kakule yakiriye intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi baganira ku mutekano w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu nama yamuhuje rero n'abayobozi batandukanye, abaturage ndetse n'intumwa z'uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Guverineri Kakule yagaragaje ko umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru uhagaze nabi kuko muri teritwari zigize iyi ntara zose ziri kuberamo imirwano ikaze ndetse n'ingaruka z'intambara n'umutekano muke ukomeje kugariza izi ntara.
Amakuru rero aravuga ko magingo aya ngaya uko teritwari zitandukanye zigize Kivu y'Amajyaruguru zigeze kuri 5 arizo M23 ikomeje ngo kugenda igabamo ibitero bikaze, ndetse kugeza ubu ngo teritwari ebyiri nizo zisigayemo ibikorwa byiganjemo iby'iterabwoba. Yavuze ko rero intambara ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Kongo, avuga ko kugeza ubu ngubu intambara z'urudaca ndetse ngo biri kwangiza n'ibikorwa remezo, ubukungu ndetse n'imishinga y'iterambere igahagarara kubera iyi mirwano iri kubera muri ibi bice bitandukanye. Ikindi Guverineri Kakule yagaragarije izi ntumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yavuze ko hari abanyarwanda ngo benshi barimo kwimurirwa mu bice byafashwe na M23, ibintu yise ko ari igikorwa giteye impungenge ku busugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabwiye intumwa za EU ko ibyo bikorwa bibangamiye uburenganzira bw'abanyekongo ndetse bikaba bishobora guhindura imiterere n'imiturire y'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu turere dufitwe n'inyeshyamba za M23. Ku ruhande rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, binyuze muri Ambasaderi Nicolas Belranga, yemeje ko EU ishyigikiye ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze atangaza ko EU izakomeza gutanga inkunga mu by'umutekano, ubutabazi n'iterambere, kandi ko bagiye kongera ibikorwa by'imfashanyo mu bice bitaragerwamo inkunga mpuzamahanga. Yongeyeho ko ifungwa ry'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kuva cyafatwa na M23 mu mpera za Mutarama 2025 byagiye bigorana kugeza inkunga mu baturage batuye uyu mujyi ndetse no muri iyi ntara. Hari kandi n'ikindi kibazo cy'ibura ry'imiti, gusenywa kw'inkambi z'impunzi no kwibwa kw'ibikorwa ibikorwa remezo ndetse n'ibikoresho by'abagiraneza. Guverineri Kakule yavuze ko kuba icyicaro cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru cyarimuriwe i Beni byatanze icyizere ku mutekano w'abaturage, aho hanatangiye ivugururwa ry'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Mavivi. Generali Kakule yavuze ko kandi azakomeza kugarura amahoro muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ashyira imbere gahunda zo gusubira mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanya. Uyu Somo Kakule, General Major Some Kakule Evariste yashimbuye General Major Nkuba Peter Chirmwami wishwe mu mirwano M23 yari ihanganyemo n'igisirikare cya leta yo gufata umujyi wa Goma ndetse n'umujyi w'Isake, aho yiciwe ahitwa Kasengezi. Magingo yangaya uyu General Major Somo Kakule Evariste niwe wahise ugirwa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa leta, ariko murabyuka ko ibiro bikuru by'iyi ntara byabaga mu mujyi wa Goma, ariko kuva wafashwe na M23 babyimuriye i Beni. Reka mve kuri ibyo ngibyo kandi nerekeze ku masezerano y'amahoro Katari yashyikirije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Muri iki cyumweru Katari yashyikirije umushinga w'amasezerano y'amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 mu rwego rwo gukemura amakimbirane amena amaraso asenya igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zombi kandi zahamagariwe kugisha inama abayobozi babo mbere yo gusubira ku meza y'ibiganiro. Umushinga uzakomeza ndetse uzubakira ku ngingo nyinshi cyane, nk'uko rero biri kugaragara mu nkuru y'ibiro ntaramakuru Reuters yasohotse rero ku ya 5 Kamena 2025, iragaragaza umushinga w'aya masezerano urimo ingingo zikurikira: guhagarika imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23, kuvana buhoro buhoro ingabo za M23 mu turere zafashe mu burasirazuba bwa Kongo, kwinjiza igice cy'abarwanyi ba M23 mu gisirikare cya Kongo nyuma yo gukora ubugenzuzi, guha imbabazi abanyamuryango ba M23 batagize uruhare mu byaha bikomeye cyangwa ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, kugarura ubuyobozi bwa leta ya Kongo ku butaka bwigaruriwe n'izi nyeshyamba, kugenzura ibikorwa by'ubukungu n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hamwe no kugenzura nyine muri rusange ibi birombe by'amabuye y'agaciro ku ruhando mpuzamahanga, ndetse harimo no gushyiraho uburyo bwo gukurikirana ndetse n'uburyo bizakorwamo muri aya masezerano nyine uburyo azubahirizwamo, bigizwemo uruhare rero na Katari ndetse na Afurika yunze ubumwe.
magingo yangaya rero na Loni yamaze kuba ibizamo. Nubwo rero ibikubiye muri uyu mushinga w'amasezerano byagaragajwe mu buryo burambuye, ndetse biravugwa ko aya masezerano ashobora kutazagera ku ntego yayo nk'uko Qatar bivuga. Kinshasa irasaba M23 ko yakurwa burundu mu bice byose yigaruriye, kandi ntikozwa mu buryo ubwo aribwo bwose bwo kuva mu bice yamaze kwigarurira birimo n'imijyi mikuru muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. M23 ku ruhande rwayo irasaba garanti ya politike n'umutekano, igashinja guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutubahiriza ibyo bari bemeranyije muri ayo masezerano. Biravugwa ko rero benshi mu ntumwa z'impande zombi hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuye i Doha muri Qatar, barakajwe rero n'ibyari bikubiye muri uyu mushinga w'ibiganiro cyangwa umuvuduko biri kugenderaho. Icyifuzo cya Qatar kije nyuma y'inama yabaye muri Werurwe uyu mwaka ushize, aho muri Qatar hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse umuryango mpuzamahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukurikiranira hafi iby'iki gikorwa, kubera rero ishoramari ry'amabuye y'agaciro rizazana umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo rero ibi bikomeje kugenda bidobywa cyangwa bitagera ku ntego yabyo, gusa Qatar iravuga ko izakomeza kuba iya mbere mu gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no kugarura ituze mu bice byose byagizweho ingaruka n'imirwano. Reka munyemerere n'ubundi nkomereze kuri aya mafoto yagaragaye y'intasi z'igisirikare cy'u Burundi cyagiye cyunguka amagingo yangaya. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangaje ko cyungutse abasirikare bari bamaze igihe bahabwa amahugurwa mu bijyanye no gukora ubutasi. Kuwa kane tariki ya 5 Kamena 2025 nibwo izi ntasi zasoje amahugurwa y'amezi 6 zakoraga ahitwa Kinanira. FDNB rero ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X yahoze yitwa Twitter yagaragaje ko izi ntasi zayo ngo zifite ubushobozi ndetse n'impamyabumenyi bakuye muri aya mahugurwa, arimo gukoresha nyine ubumenyi bahawe mu nyungu z'igihugu. Ni intasi rero zirimo ibitsina byombi, gabo na gore. Uburundi cyakora nyuma yuko aba basirikare basoje amasomo bagahawe inkwenene, ndetse banengwa gushyira hanze amafoto y'abatasi, nyamara akazi bakora gasanzwe ari ibanga.